bersama Ibu Dewan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama beserta seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Ahinal Fadil, sahabat saya yang kami muliakan, Bapak Kapolsek, seluruh orang tua kita yang sempat hadir, terkhusus seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, raja-raja kecana gitu. Sebenarnya ia tuh di ogi Pak Bu. Dia itu tomang maulid, tomang maulu. Jadi ia lo tahu pandrita ideolo ulama kita dulu itu napas sangam memato. Apa ia ko makadaki maulid siulam itu watuna. Ia ko makadaki maulud sepanjang masa. Makanya makadami itu telomang maulud. Dia na to makada telomang maulid. Agak bedana, ia ko peringatan maulid berarti peringatan waktu aja jangan na nabita. Jadi waktu na peringati. Ia ko melo isimpulkan asera atau 10-2 Rabiul Awal. Nasabah don rupa tu pendapat angka makada Nabi lahir itu 9 Rabiul Awal. Angka to makada 10-2 Rabiul Awal. Cuma magi pe nyala 10-2 Rabiul Awal ya rumah saworo. Nasabah Nabi juga berhijrah itu pada 12 Rabiul Awal. Apa angka tu tahu pasal ya jama-jamangi. Katode nasapaka. Makuye. Iya ko nabita iperingati dia itu gaga wetun. Nasabah ali nami matto nabita iperingati kehadiran. Jadi dia itu mak bicara waktu atau mak bicara tahu. Jadi dia nagaga pada pamasik ko rajanna nautus ko Allah Taala rilainna nabita. Maka mo ega nabi jaji olona nabita dan iris sama namo tanggal lahirna. Iris sesatau tanggal siaga na jaji Nabi Ibrahim, iris tanggal siaga na jaji Nabi Musa, tanggal siaga na jaji Nabi Sulaiman. Bisa mana mo tau pandrita. Angka mana mo ko kita sejarah. Tapi ia ro tau pandrita dia na peringati manang ni kelahiran na Nabi. Dia na 25 nabi dan rasul yang tercatat. Na pasipulong ito pandrita ya 25 nabi dan rasul na sapai. Kega nabi kami nang matandri perjuangan na namanya ujian noloi dan dia sangat bersabar. Sakbaraklah dak moloi bi umat. Dia na pacecer. Na pitte ni 5 nabi. Ia na rotama ulul azmi. Termasuk ni Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi nasapa si tau pandita maka dia utama ulul azmi. Angka nabi mereka kesalahan lah. Betul na ada kesalahannya. Angka to nabi mereka decenna. Lai sapai kega kami na maponco umuruna. Na cek dek kesalahan na tapi kami na sabara na mereka decenna. Dua nabi. Nomor rosid di alim alabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapunco umuru na may gadicin na makurah kesalahan na nasabara na luar biasa. Yang kedua Nabi Isa mapunco to umuru na liwat to tandre nasabara na makurah to kesalahan na. Iya na dua nabi lay peringati kelahiran Nabi Muhammad dengan Maulid, Nabi Isa dengan Natal. Tapi Nabi Isa dia na cocok yala panutan sempurna. Nah sebab magai kotomelo mak guru maka dapat ko cara membina bahtera rumah tangga dia nak cocok apa dia nak bayi ni Nabi Isa. Kalau lo materu kakak mak tahu dia nak bayi ni ko kalau lo cia mak bayi ni anggota Nabi Isa. Ini maka kita pandita ya komelo komalai akacura suku dia nak cocok ke Nabi Isa. Nah sebab mendidik anak dia gagal dia kena contohkan. Nah, sebab tahu dia anak lah. Bagaimana dalam membina bahtera rumah tangga dia tahu dia cocok apa tahu dia bayi ni lah. Makir Pak Haji Rukman ini mengangkat tema. Ternyata tema sembarang ni anak mata nak tanah. Ada istilah lantera hati. Makui.
taruh jolo utamai ujalas kami secara hakikat. Maka dari tau panderita pa hakiki, tau panderita pa tasawuf, maka da sinin na suwa-suwa puluk po manamui takpana cahaya na nabita po likulli syai'in min nurin Muhammad. Degaga agaga na pagkang kapong Allah Ta'ala hilibot na niya tanaywe kecuali dari nurnya Rasulullah. Epek kuy caret pahami niya cahayawe maka da puluk kuy nur Muhammad ipancaji sinin na suwa-suwa iya rupa tahu itu apa apoleangan na nomor sidi ipancaji pole ri api nomor 2 apoleangan na pole ri angin nomor 3 pole ri tanai nomor 4 pole ri wae iya apa puluk kumatui nabita api angin tanai si bawa wae napakada mi patareka itu maka dia ko api tetung simbolna huruf alipu ya ko angin rokok simbolna huruf ha pak itu ko hai mako atau rokok ia tanai suju ia natu simbolna huruf mim ia wae tudang simbolnya huruf dal jadi ya ko ipakalipu ni ro alipu ha mim dal ya ko ipasi sambungi maka dai Ahmad ni gananya ro Ahmad iya na ro nur Muhammad iya asanna na nur na nabita yasangi Ahmad iya ko alimal lahiran na nabita suku watakali na makadaki Muhammad iya na tu ampai salawa elok ko nabita ko salawa na nur ipake makadami tu sallallahu ala Muhammad dina tu makada Allahumma salli ala Muhammad ia mikui salawaki nabita suku nurnya dengan jasadnya makadaki Allahumma salli ala Muhammad atau tari sayyidina angkatau salawat napake tau panderita napak guru ngamakadaya salawat napake pangulutan Nabi Adam watunna nakawingi pangulutan Siti Hawa ku surga apa watunna nikah betungan dek napake mahar ulawang ternyata dui tapi salawat milok ku nabita napura iris sama kada nabita kak dia pernah jadi Nabi Adam ipancaji kan dia pernah janji Nabi tak tapi masalah wa memang ni Nabi Adam ya Rasulullah napa guru minta pandita dia nak kada sallallahu ala Muhammad Nabi Adam masalah wa makadami sallallahu alaika ya Rasulullah ia nasa tawe salawat ni kabating angka narampi tau pandita rumah kada nigi baca iya si 112 atau si 110 siddi dua bita penjelasan kama kada si 112 dapat maka ada si 110 siddi ya ko angka tahu angka inran na napaturan no ni maka di punardeni ule wajah inrak ku yaw mate maka dito pada surun mamal kami itu setiap hari agka si 112 na baca insyaallah ko napak baraka iko ng Allah Ta'ala de na mate yaitu te ko din na selesai yatin ran iya jadi ya pelak mau di bu insyaallah sallallahu alaika ya Rasulullah tania sallallahu ala Muhammad tania ya kira ka salawat Jibril sallallahu ala Muhammad ya kira sallallahu alaika ya Rasulullah langsung ilok pun nabi tak. Jadi ia narona ko mak bicara nur magi je ro ko maulu na maro atawe ko mameraja itu biasa di napada maka de tenelo malapanteng tania agi-agi na pasandre tawe lok ko nabita apapun yang melekat kepada Rasulullah itu pasti dimuliakan puli dalam nikmat tu ya tu nasabak degaga sampaja perintah sampaja kene tanya nabi tu iya 17 rakaat sininna ibadah ukumana ngihe sandre makanya ya rona bita malak mematui ipuryoran sehingga apapun yang bersandar ke Rasulullah itu pasti mulia makanya itu panderita ko naitai sebaliknya makai sininna agaga angkai na mulia ka pung Allah Ta'ala angka mana tu sandar Allah ko nabita kemana apa angka mimati nur na nabita ko iya na lantera melo isapai
maka da angka tu kilalang ngalewe ya rahasia. Ia rahasia ya matu ya Nur Muhammad. Ia romelo ipasirunto ya kuya rotak pamukba insyaallah. Nang kamana moje tu itu nama bela ya sange tau pak cik dini. Ya mimega ya sange rupa tau. Ya naron nak wasange maka da Ahmad kan apol yang ngerti ya. Ina tu ampai to mata violo namo masuk ko patan rupa to. Angka cala, angka putih, angka ridi, angka bolong, ya matu tu patan rupa itu. Apol yang ngeka ya matu tu. Jadi ya kena pahang itu ya Pak, ya tu nak kada Ahmad sempajang, tator rokok sujud tu dah. Ya ko Muhammad tau mas sempajang. Ya Pak ulun 6 mim arona ha pinggul 6 mim aja nak dal Muhammad. Jadi kan ulu kan huruf mim malibu. Aroe huruf ha. Pinggul huruf mim. Kemudian ajewe huruf dal. Okina Muhammad. Ya ko tatongi rokok sujud tu dah maka Ahmad. Jadi yana sampajat tawe nampas si di nurna nabita si bawa ale sukuna yana tu nah kada yana sampajamo teh umat na Nabi Muhammad yaitu si bawa tahu tu ya tu yana ka tahu dena sampajat tahu-tahu itu iya nah sabak ya memang toro apole ngata iya jadi pakanjaki bawa iya kemudian urinci cede ubah si cede iya ro nabita Pak Bu mega keistimewaan memang tu ya lengi mapamulay itampu malauli sumeman ni nabi siaraiwi indo na nabita apa itampu ije tu nabita namati ambona itampu mopi namati ambona iya ko tahu masalah pahar ro nasang itaw macilaka itampu namati ambona jajiwi nasiagetana jajin namati indo na nalay ninena matitopa ninena iya makalani ili kini tahu anu ro tahu patula-tula aja iya tapi nabita memang dijaga. Jadi ya ro nabita Bapak Ibu sekalian, napai itampu oko indona malau li sumeman ni nabi siarai termasuk Nabi Ibrahim. Jadi ya tu nabita itampu ya ro indona purani sememan itu maka dia tahu tampu tanya tahu biasa. Dia bukan bayi sembarang. Karena ada nabi yang datang setiap malam menziarahi. Jadi aku angkat tahu makada Indo na nabita tamaranaka. Saya tidak sepakat. Nah sebab yang pertama meyakini bahwa ini adalah orang khusus yang diutus oleh Allah pasti Indo na. Nah sebab napi na tampu tulisia ini menyuku Nabi. Sampai Maryam pun ketika dia lahir itu datang Indo na Nabi Isa. Kan gitu. Oh nak baca Pak Barasanji. Ya Barasanji Pak makan jalan dah. Kona pahang itu betul ngana napa kan kehakikinna apa leng itu betul ngana lengi hakikinna iya roh hakikinna dampe lori nabita iya roh lahiranna sajarana nabita jadi makitu iya na tu ampai itu matot tariolo aga gina pikau mabarasanji napa itu 5 maulu dena ulang maulu bawang lete bola bari namo sulkaida na rekolete bola bari tata mampatato gura na sabak deneto na mauli mamaulu ya ko mauli waktu jajinna ya ko maulu tau jaji jadi ya ro nabita iperingati 12 bulan memang na sabak alena kehadirannya peringati maka namagi nang kamabarasanji makuye biasa ulolonga penjelasanna tau pandrita ya maka daya tu nabita naramte kerana si dia hadis Bukhari Muslim ya dia na itu kumakran itu Bukhari Muslim dia na tawar-tawaran na makna hadis melemah makin nabita dia na suku tepat nasi dia selang berarti dia pa na suku asal langetak tepat tato dia na suku tepat si dia selang na rekode na ya seipapujin na lokoria dibanding dengan cintanya kepada kebetulan lah ya kalau bimu mupoji alemu mupoji keluargamu mupoji anak-anakmu daripada cintamu kepada aku dia pernah suku tepat jadi ya rupa puji loko nabi mesti mondriase ya awe ya papuji loko bainewe loko anak loko lakaye loko keluarga pun dia mana nih pun riase ipapuji loko nabita ya non riase na papuji dia na gaga papuji kali loko nabita insyaallah ya nanti asa tahu suku tepat na iya na napat dupa tau pandrita riolo ya ko meli oto baru dena melo mulai oto na ko dena pura mak barasaji te kutu na sabak mi tahu ya jakam malap binapuji oto na dibanding nabita jadi napak dupai makada abarasanji ko jolo upak dupai makada masalawa man dampe-dampe lor nabita lebih upuji nabita daripada itu kendaraannya waldi
letek bola baru mah ko to de na melo mun ri bola na matin ro na rekode na pura mak barasanji pu imang ko to iya na letek bola baru tapi pak barasanji jolo magai de na melo mun ri matin ro bola na rekode na pura mak dampe masalawat telori na bita magai aja kam ya asing pak puji kulo ko bolanya lo ko na bita jadi pun riolo na bita na ko won ri mak bani bola botin paru mak ko to tudak botingnya soy mak barasanji ko wani tahu mata ko tudak ngi pak barasanji kan makir loh apa dena melo ges say bayinena na rekode na pura masalawa telawlo kun labita supaya engkau barakan malio to baru oto sedang imat tau tandre suruh menre o kote mak barasaji maloko lah kana pu imam ko magai karena dia tidak mau memakai kendaraannya na rekode na pura masalawa lori nabita ia na riasang memaknai hadis mengejawantahkan iyo po nak menerima kokoe na baca mi hadis dia na paham jadi na baca hak desa apa lah nah kalau dia na pernah maksuku tepat nasi dia tahu na rekode ni asyik papujin lo kena bita dibanding dengan keluarganya anak-anaknya suaminya gang kami ro tapi peko cara pak dupai oko kehidupannya dia diseng ya tahu matoy riolo ulama kita dulu mengajarkan guru taro na pak guru maka dia cara ni pak dupa agi mulai abar saja ko jolo jadi membuktikan maka dia asik pak puji mulok ko nabita dibanding yang lainnya ya naro cara jadi dia tu mak berasanje pak bu dia salah tanya bid'ah iya toli pak ustaz mak berasanje nampan itu si kanjak na itu warang parang ipake guna loko tau makanja itapak nah ni gajoli mak berasanje pasti imam pegawai sara jadi aku tau makanja tapak na yale warang parata na pake guna insyaallah dia nalau salah apa dia agak imat tu main judi slot dia agak apa di judi online dia agak imang dia agak mak judul jadi ya kota lengi di pu imang kalau kor barasanje ta sidak kairi mak oleh mak barasanje pak je tu teman-teman dulu makan jak reken apa maka dia ko usuro mi mak baca na dia milau don na dia ni terima don na dia agak harapan dia paling nak kenyan rimang suri manre andre ki pu imang apa maka dia nabi tanigi pandri tamunna patapulo sona patapulo ni na pecapuk ku tanah setiap dia melakukan ibadah maka malaikat akan mendoakan ya narona kada ya ko dia ni terima doa mu pu imang ya tuan rewe muan rewe won rima dan non iya pure na pandri pu imang na buku resih apa dicangi pu imang apa maka dia ko latu bola nan retona nah namanya gapalan nah naliti ampelo maginan kaya lengang palo di angka na liang ngalipa na liang ngasongko na pakai masam pajang di na pajang lari apalan niya iya may gapak dan nuangan na jadi ya ko di ni tarima donna oke anrewe ya ko di nalatu anrewe oko siyang palo ko di nalatu ampalo ko na bicang ka makiro jadi may ganon rima dan nuangan supaya di na tasala kung kagaga na jama iya magi pak balu na mo tu di mak balu makoto mak balu ni gula kasih balu ni tarigu balu ni warna balu ni minyak makai nasa baran na taralah makir jadi itu kuncinya tapi aja tersalah paham aku berasanji maka dia kong kata umah hakeka wajib mak berasanji deh tanya wajib melo mi lolo ngak baraka ia ampai to mak berasanji nah sebab ia rui pak dupai pak pujil lori nabita ini roh iya roh tapahangi jolo ko aja tersalah paham aku kemudian ite gerek nabita pak boy sininna ijamai di okolino termasuk yang iaru imuliakan tata itu sanrelok ko nabita ibadah makoto kak dua mije ko meki salama kan meki kata masuruga meki ta masuruga iya suruga pak bu hadiami aja na iya talalung apa ya ko suruga talalung siladaki jadi aja na tolong masige masampaja na sabami kita masuruga aja ia nyampe to masida ke patome tama suruga aja ko to mak bicara hakiki aga pada isapa to mas sampajang to dua isapa ia kotanya pamase syafaat apa ia tahu tamai suruga dua mi jalurna nomor sidi jalur rahmat pamase hak prerogatif na Allah taala yang kedua jalur syafaat ini roto tama suruga ro dan ia amala pertama ki ko secara kasarnya betulna amala nama sih Allah taala berarti pamase sih kan makir iya natulang ka wanita BTS asumadak kami na pinu na jamat tama suruga aja taparotes sih sebab puang Allah taala patentui jadi makuye hakikatnya aja ta capa ipak kasiwingin namo mani madani
nasaba iya kamaro nalitay pamase. Ang kagoro o lalange watatanayin ka magoro kulilanta motoro na tayo kolaloy ala kitana tatutuy. Iya. Menghindar kang giduri di jalan ang kabatu makadaki ya kuna picu ba motor ya mesa mak galere tawe lega ya robatu wat di jaji itu nama sipo Allah Taala. Iya. Aja to si tatari polisi tidur. Iya. Iya. Apa ya ko arwaluran no to na arwa sigarigi isinna. Konolay ya tu polisi tidur na lantang nama dari kemana ya tu arwa tahu tu nerima dosa. Arwa tahu tandro iki. Jadi hati-hati dengan ya ro nabi tan suruh ki lega ikong kadoryo kulalang. Aja kami ya ro nalitay pamase. Magi na tetui nabita membunuh binatang itu dengan membakar. Termasuk kong kabire-bire aja ditunuh. Karena Allah itu yang menghukum dengan membakar. Aja kama okuro murkana pong Allah Ta'ala. Yan itu ampai angka makunre ahli ibadah baka pelak korang tapi angka coki tuli ganggu manre na tongko si sangina pemandre. Dia na ganggu tapi nalupay lang ga ipatongko na mati maliwasang ya rocoki maka din pong Allah Ta'ala tami naraka ya. Anakan namanan niya papiar balede na panre balena. Pamanu-manu anakan namanan niya. Jadi upasangnya aja tak capai ibadah sekecil apapun nasaba oko kamero nasubu pamasena ko Allah Taala tapi aja tota bangga dengan ibadah yang besar magai aja kamero nasabari namur ka Allah Taala. Iya. Jadi dia itu nanu aja tak capai kong kata maka siapa itu ampai nabi tay nak maka dia kanja sinin na pakasibiang na suronge suruga mana na tarongi capana tau masjid kae capana suruga tau masjid kiri capana suruga tau mengaji capana suruga kan makir angka ga ibadah ternyata suruga capana tapi yang ilalunge dua jalur syafaat si jalur pamase peko cara nolongan pamase ya ko pamase manunu ulama sebagian besar ulama makri ko pandita ya ko pamase ibadah wajib iya ko syafaat ibadah sunnah tak bagi dua itu yaitu ampai ide ya ko pamase dia itu nak bicara pahala ya nanti ampai dia itu gagal yang kali nama kada nigi mas sampai jangan ngasara patan raka mako apalan deh dia tapi apalan sampai jangan ngasara dia tapi apalan sampai jangan mengeri dia kayak dia tepu sampai jangan sunnah ini nigi mas sampai jangan sunnah patan raka yolona sarai pada kolawi umrah kacicang nigi mas sampai jangan sunnah patan raka yolona loro patan raka nyimondina loro lai harangan nagesa pinaraka batakalena. Iya, sampai jas sunat don raka yolona subuh rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dia nak kena sampai jas subuh maka kami sampai jas sunat subuh. Magi na sunat ila tapu apalanlah karena itu jalur syafaat. Magi sampai jas perlu ila di tapu apalanlah karena itu jalur rahmat. Aja mau bilang apalang pamasi na musapa okoro. Yang komeko malalu ngapalang sunat mujamah. Yang itu tapi tak bagi dua haji wajib angka umrah sunnah. Pas sidak kaya sunnah sakka wajib. Syahadah wajib, salawat sunnah, puasa wajib, angka puasa sunnah, sampaja wajib, angka sampaja sunnah. Ya sunnah lari loki syafaate, ya wajib lari loki pamasewe. Jadi ya kopura ki mas sampaja loro, sampaja sunnah ki. Di kamata runtu ipamasewe syafaate ilalung. Tapahani kira-kira gang kaya. Ya ko dia tapahani makun rutongan ni. Iya na tu ampai, dia nawad dia capa, ya senge pakasibiang. Yang sunnah aja tak ada sunnah mo nanya nama tu di pelolongan syafaat nah sebab magai iya ro nabi tanil lawam mematoi ada nabi tu milawangi nomor sidi puasa nilau nomor 2 pas sidak nilau nomor 3 umrah nilau jadi dia tu gaga nabi pak mapunai otoritas ibadah ya nabi Musa nak ada pong Allah Taala pakui Musa nah pakui nabi Musa dia tu gaga maka ada angka gawat dengan koput dia gaga yo pun nabi tahe karo ibadana nabi Adam puasa nabi Adam pun maka jalan dah ro apa akak talu ngasih rumah puasa nama paci mana ngalilena aling nyuma aku ya roh yana tu nang kaya sa puasa putih iya maginya sa puasa putih na sabay ro nabi Adam maloto mana ngalilena watun na ya din para lo kulino mabulo mana ngalilena taro dosa atas salana tapi mapuasa talu ngaso ya watun na siya sumo pa mapuasa bagi talu atakalena maputih sana 2/3 ganay talu ngaso mapuasa ina maputih mana ngalilena mapacing yana tu niya sa puasa putih
Apa iya ro na jama na mapacing alilena. Na puji na bitta makadwe palagado saja pali ya puasa ya. Makanja ha na pudan ko Allah Taala ipong hadiahkan untuk umatku. Iya na tunah kada na bitta ni gini kita puasa talungas solalan nasi ulang ni pada 13, 14, 15 umpo na ulang ni. Na puasangi pada ko mapuasa isi ulap bujur. Ya dampeng isinin na atas salan na. Yan na to ampay komeki malolo pulana puasa putih. Dek tahu tu gak tahu nak nala sama kali lihat kau amal kang itu puasa putih. Iya. Yo pidi to mato aya aja nah, mato pulana mato. Tapi itu tadinya puasa tak sitonganna, puasana Nabi Adam cuma nilawi Nabi tak sebagai hadiah untuk kita. Angkat tahu tu puasana Nabi Daud, ma puasa sesuai buka si baja, angkat tahu pak mamal kami itu. Angka to ibadah sampai jas sunnah mereka tu pak angka lalu cidi ibadah angka nabi cidi pak mereka orang per ko macarama ka awal angka cidi nabi iya rupa tak kajanna ina bittah kadang kamu paga tahu mulai pada ya ibadahnya itu Nabi Syam'un apa dia nang kana tin rokowan itu 5 sampajang sampajang na kawan ni letu ele tapi iya ko soy mapuasa iya kawan ni mas sampajang nasi sabu tahu maka siang tapi aja macam mana dek tu siaga nak gurun nah mamusu mi materu tapi senjata anak tania bangku ngaga pale rahang kaladai kama kada rahang unta ia tu bukuna nonro ia tu isina olokoloe ia ronala senjata ina mawatame matiha ia tawe asana Nabi Syam'un si sabu itong berjihad jadi dinah dia kan nak gurun nah dia kan balibi alina ba mamusu jadi dinah ya kawan ni sia sampaja dia nang kana tinro matana mas sampaja kawan ni ya kosui mapuasai na musuh to tak kajanna nabita maka dah tahu pagai ibadah ni tapi akan asa nabita puang wadi gatale hadiah ibadah umatku yang bisa menyalahkan ibadahnya Nabi Syam'un yan tu ampai ibarain laki borang ipeling itu Nabi Syam'un nalingi asap Samsung iya yan tu nakala Samsung kapatok Indonesia di Samsung Betawi itu film sebenarnya itu Nabi Syam'un cuma dia sebut Samsung. Jadi Nabi tanilau alengi hadiah umatku yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Syam'un. Maka Allah memberi hadiah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mengalahkan ibadahnya Nabi Syam'un. Yang pai maka dak ya ko tame rana ka Pak Bu macila katongang. Macila katongang. Na pura mana na balo na bita. Makanya saya itu ya Pak, salah satu mungkin penceramah yang pantang mengatakan masuk neraka di blender pantang. Nah sebab magai iya ro nabita pura napa suku-suku meto jalur asal makatan apa mangolo ko pong Allah Taala makanya dia gaga tau ipapite makalay pudangi malakul maut lono mo mualay nyawana Nabi Muhammad kakasihku tapi papite isa belum mudu ya ko melo mo pitambay umuro na aja mualay kecuali melo ni mangolo ko ya enapa muala dia gaga tau ipapite pada nabita ya kini idi kapan nak kadala kalamo melo mo pugo tu tapa makana melo ka rewano aja jolo mudu yo po nabita de agana sa nabita mudani nak siruntu Allah Taala iya jadi ya tu nabita luar biasa Pak pura na balok mana kendo ki melo di tamaranaka ya lampai makanaka yang penting mas sempajangnya Pak Bu apalagi makun raya na pura na ultimatum na pani tulis surongi jagai sampajak paralumu jagai puasa wajibmu syahwatmu kau jaga aja mumbar syahwatnya kemudian ridhohnya suami yang penting Mario Marano nilakai mo ko malada ni Mario Marano iko manipite ipintu na suruga kay gamelo mulatama na dia aga roane yale lalam makoro akun rayin kene idi arone kamatoy pudangi makoro makada ya mo jagay sampajak paralu mo jagay tu puasa wajibmu mo jagay tu syahwatmu na paridonya istri kay gisuru gamelo mulatama manyamas digaga makun rayin iya jadi itu di makun raya ita roang ngi lalam mabeloh betongan na jaga sampai perlu aja na tuli tunda pamega tu makun raya taman di batulore demo pernah sampaja tu lima bisa panai napai mak bisa panai napai manasu sisa na halangan man rasa tiba-tiba haid dan apa di masa sampaja tu jadi ya ko paja ni haid matu tolai biro sampajangnya iya ro ketinggalannya ro nasaba idapi ni batu sampaja na dia tu mas sampaja mesti diqada itu itu kesampajat telumi adaan qadaan iadatan ya ku makale adaan wa tunnah ya ku makale qadaan tanya wa tunnah ya ku makale iadatan layulangi
biasa tuh mas sempaja pura ni mas sempaja mak bere salang masih sikri weh tapang kata utama masih gi dua isi babi mak bere jama ya coki apa ya nak sampajata mendodo ngapalan apa jadi ditami coki mak bere jama aja tak ada kabaan aja tuh tak ada adaan akadaki iadatan mengulang untuk mengambil pahala yang lebih besar. Iya. Biasa ki makoro dek iya nih mai gani tete mak bere jama sama tengah matuk kurang nih kalau masalah kurang nah penabala iya